Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам, дашымдығы дақаға бөлі мәлімат. Бақчасы районын екі соқағына газ кечірілді. Ахмездете Зенат сечілівіне бағышланған тасел сергісі кечірілді. Толстова соқағы районында Салғыр өзенінің кенарлары насыл денішті. Яңы театраль мевсам Қырымда санат авескарларыны насыл репертуар беклей. Байтақ почтачысының умырынден бір күн. Русия президенті кечкен ай девамында региональ сайлауларда сечілген губернаторларнен Корышев кечірді. Тедборде Қырым елбашчысы Сергей Аксеновда иштирак етті. Владимир Путин Корышев иштиракчыларны сайлауларда ғалип чықанларынен хайырлады ве ішке тезде қошылмаларыны тіледі. Епсі берілген сөзлер пек мойым олғаныны ве адамлар оларға умут беслегенлеріні қайдытты. Без именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. И это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь. Қырымда твое правительство адлы кадрлар лейхасы башланды. Оның мақсады Жұмхуретімізде жыра кемет органларыны кадрларнен темен етув кефетіні екселтмектар. Бұл ақта Сергей Аксенович семайы ағларда язды. Профессиональ ве шахси чізгілерге чоқ басымақлы система бойынша қимет кесілежек. Иштиракчылар конкурсының учи дережесіні кечежеклер. Бірінші дәрежеде анкета ве иштиракчыларының биографик малюматына қимет кесув назарда тұтыла. Екінші дәрежеде иштиракчыларының Русия Федерациясының қанунлары бойынша білгілері тест етіле. Мұнда олар девлет ве муниципаль идарету ве коррупцияға қаршы әрекетлер қысымыны тапшыралар. Үшінші дәреже телевизион дебатлар кечіріле. Мұнда везірлік ерне сайлавдан кечкен 4 намзет иштирак етежек. Қырым сакинлері намзетлерге өзлері қимет кесе білелер. Бұның үшін олар телефон ве электрон рей беруді иштирак етмелелер. Болеже сакинлер Жұмхурет акиметінің чеклеуіне өз есесіні қоша білелер. Лейха ақында тәфсілетлі мәліматны Қырым Жұмхуретінің акиметі порталында тапмақ мүмкін. Бақчасарайда чоқ бекленілген вақы Басенка ве Газпринский соқақларына табей газ кечірілді. Эндоши роман-аман Юсфазға газнен темін өтілді. Мешалінің тантаналы яқылуы тедборынде бозы мұқбірма Султанеси Такаева болынды. О, газ есть. Шуршит, гулит, аж бегом. Евнын сайыбы Николай Ребраков бұл вақаяны 30 ел бекледі. Бүгін оның арзусы керчеклешті. О Қырымның яқарлық ве энергетика везірінен бераберлікте газ плитасыны яқа. Наконец-то свершилась наша тепла, уюта вашему мечта. Да, спасибо. Бақчасарайның Басенка ве Газпринский соқақларында газ борулары кечкен сене сентябрь айында құрылып башланды. Бұл ішке Жұмхурет бюджетінден 40 миллион рубледен зияде пара айырылды. Бүгін Қырымның яқарлық ве энергетика везірі Мишальны яқа. Тантаналы тәдбірге ерлі сакинлер ве акимиет векілері топланды. Шеренді аман-аман 100%-ға газнен тәмін етілді. Енді 200-ге яқын F мавы яқарлыққа қошылacak. 19 сайып енді технология қошылу бойынша аңлашмаларына азырладылар. В этом году мы планируем пуски газа в Бахчисарайском районе. Это село Кочергино, село Береговое. Также начинаем строительство. Подводящий газопровод уже построен. Уличные сети будем строить в ноябре к селам Плодовая, Дорожная, Дубровка. Также мы уже завершаем строительство подводящего газопровода к селам Голубинка, Нижняя Голубинка. Ноябрь айында есе газ Жанкой районының Қалай койынде, Орқапы районының Мағазы койынде ве Қарасу базарының Сарысу микрорайонда пейда олacak. Султанеси Такаева, Акимбек Киров, Милет үшін. Ахмездете образование и карьера адлы серга кечірілді. Жұмхуретіміздің етекчі әлі оқу юртлары ве техникумлары Қырымның епсі тәлбелері үшін чеші денатлар ақында тақдимнамелер ве мастер-класслар азырладылар. Оларның ерборанын инжеліклері ақында невбеті келіп қамызда. Более логотипны басмақ үшін 1,5 саат кете. 3D принтернің үстінлігі шунда ки о 1,5 саат девамында мұстақыл шекілде çalışа. Оның ярдымынен хатыра бақшышлары, ойынжақлар ве атта аяқап яратмаға мүмкін. Мы создаем определенные модели по чертежам, либо просто от себя, и печатаем их на 3D принтере.
Образование и карьера адлы серги bu açık kapılar konuya oşağan bir tedbir. Bugün Kırım'ın yetekçi okuv yurtlары bölgü bergen master-klasslar ve original taqdinameler vasıtasının talebelerini çeşit zenatlarının hususiyetlerinden tanış eteler. Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetinde elektromexanika kafedrası sergide birkaç robotni taqdim etdi. Olar kundelik yaşayışta yardım etmeselerde böyle texnika studentlerge bu gibi tertibatlar çalışkanını anlatmağa yardım ete dep kaydete hocalar. Цель такого оборудования – развитие у студентов навыков по сборке и, самый главный навык, программирования этих устройств. Elvina Husaynova sebzelerden çeşit figuralar kese. Olar hepsi bir şekilde olmak gerek. Onun fikrince yemek lezzetli olmaktan gayrı estetik görünüşü de olmalı. Aşçılar için böyle aşılgan eserini yaratmak haqiqiy sanattır. Блюдо нужно подать красиво, и чтобы человеку понравилось это, и человек, чтобы пришел еще в тот ресторан, там, где это подают, конечно же. Tedbirde Kırım'dan tahsil veziri de iştirak etti. Natalya Goncharova talebelere o günde çıkışta bulundu ve o'zini aşçı olarak sınab baktı. Так, вот так, да? Пальцы держите так, чтобы не выходили. Да. Более 350 миллионов рублей направлено только на модернизацию, чтобы изначально студенты имели возможность учиться, готовиться, проходить практику на том оборудовании, на котором завтра они будут работать. Tahsil vezirinin fikrine göre regionumuzda hocalar, tıbbi xadimler ve kuruculuk sahasının mütehassisleri olmak gerek. Naciye Isayeva, Rusan Minayev, Eldar Zayitov, Millet için. Ахмеджетте тез yardımının nevbetçi машинасы авдарылды. Қаза Севастопольская ve Данилова sokaklarının çaprazında yüz berdi. Махсус арабада тек айдап жыбылынайды. Zarar көргенлер yok. Bu hafta Kırım'ın qaza tibiyeti ve acili yardım merkezinin riberi haber attı. Avariyanın sebepleri yol patrul hizmetinin xadimleri belgileyler. Украина экстремистик тешкилятның азасы яқыланды. Мелечі Русия гражданы ұлғаны белгіленді. О Қырымның мемори биналарындан бұрынде патлав азырлағанында шеклене. Қара ниетлі адамның гаражында патлайчы тертибат оның модделері, мақсузалетлер ве яқарлықнен толдырылған шешелер тапылды. Сақ шеріндегі операцияны Русия федераль қавсызлық қызметінің қадимлері кечірділер. Еркішіге қаршы террористик актқа азырлануы бойынша жинайы еш açıldı. Тақиқат әрекетлері ve оператив араштыру тедбірлері девам етем. Ескі селайчун азатлықларыны феда еттілер. Ақярда сындыржылар дәресінің қадимлері екі адамны яқыладылар. Гражданлар нарие ве атешсіз селяны қанунсыз сақлай ве сата әділер. Бірінші бақыштан селя ұлы ватан женкі деварыне айт арби едеклерге ұшай. Весиқалары yok. Қанун бұзыжыларға қаршы жинай іш açıldı. Олар 2 yıldan 6 yılға жазатлықтан марум етіліп, 100.000-ге yakın ruble para cəriməsini төлемеге mecbur olacaqlar. Ахмеджетте Салғыр өзенінің ялы kenarındaki işlerinin бірінші қысмы 100%-ға бежірілді. Өзен ятағының темізленуі, құралар вескі қалдырым плиткасының демонтажы ман-аман екінленді. Тыш қызметші енді реконструкциясының екінші басамағына кечті Толстова соқағындaki көпір тамир етілі. Салғырның ялы kenarları насыл көрініште олачағы ве енді насыл ішлер бежірілгенінің Наджие Исаева біле. İsa Madayev kaynakçı Hobarden berli yalı kenarının rekonstruksiyası üzerinde çalışan bir hafta evvelsi yana damartağa geçti. Bu Tastova sokağındaki köprünün kapital tamiratıdır. Şimdi ise ağa demir parçalarını ölçeği tegizley ve gerekli gibi kesse. Sonra onların beton plitalarını bağlayacak. Режем пластинки, вот где вот отрезали вот мосты, вот, чтобы их сварить заново, как было вот. Tastova sokağındaki bu kısmının rekonstruksiyası oktyabrın 1'inde başlandı. Şimdi endi esas demontaj işleri becerildi. Riznatayma kısmında da yanı plitalar yerleştirildi. Köprüde geçirilgen tamir işleri bir dakika bile toxtamay obyektni müddetте tapşırmak için işler 2 smenada alıp barıla. Сейчас мост готовится к омоналичиванию, то есть заново эти плиты уложены, сейчас они обвариваются. И также проходит гидроабразивная очистка всех конструкций моста. İşler 4 martada alıp barıla. Kaldırım plitkası demontaj etili, koralar ve onların tübündeki temel deniştirili, vertikal duvarlar temizleniyor. Çokusu yerlerde ende denişmeler korunuyor.
Bu sene Ahmedjit'te iki köprünün kapital tamiratı planlaştırıldı. Bir obyektni tolu şekilde ve keyfiyetli derecede tamir etmek için 6 hafta gerek. Oktabr'ın sonuna Tastova sokağındaki köprüde hareket sınırlı olacak. Bundan son tış hizmetçi Gagarina sokağındaki köprünün rekonstruksiyasını başlayacak. Salg'ur o'zining boylari vaqt sakinlarining sevimli rahatlik yeri edi. Bu territoriyaning obodonlashtiruvini Yarımada'nın epsi sakinlari beklaydi. Эмоции, конечно, хорошие, город красивеет и красивеет с каждым днем. Salg'ur bo'yining rekonstruksiyasi mayısning 28'inde başlandı. Bu işlerge federal budjetden qararning 500 milyon ruble ayrıldı. Naciye Sayeva, Rafael Vahidov, Millet için. Qırımның пайтақтында бұттың дүния рухи сағлық күніне бағышланған yıllık конференция кечірілді. Тедбірде Ярымадамыздың бір көшесінден келген мутихасыслар топlandı. Марузаларының мевзулары бала ve büyükler ruhiyatının реабилитациясымен bağlı. Cumhuri hastahanelerde nasıl zemanevi tedavilanuf usulları kullanılğanı hakkında Nevbeti Kelif Hamas. Санада тиби илимлер докторы Виктория Вербенко. Озена аддашларына яны психофармакологик ilaç акта тариф эте. Частичное загадничество. Значит, соответственно, другая Д2 группа мезолингвических отделов. 5-нче санлы клиник психиатрия хастаханесінде бүтін дүния рухи сағлық күніне бағышланған yıllık конференция кечіріле. Тедбірде бүтін Қырымдан келген мутихассислар топланды. Велась дискуссия о перспективах развития психиатрической службы, о необходимости создания системы реабилитации наших пациентов, ну и, конечно же, важный момент о дестигматизации нашей профессии, чтобы люди не боялись того, когда у них возникают какие-то проблемы, обращаться к психиатру, понимали, что это важно, необходимо, что эти состояния лечатся. Бүгін Қырымда эки психиатрия хастаханесі ве эки диспансер чалыша. Олардан бірісі Ахмеджит районының Маммақ койында ерлеше. Мында хасталар үшін бүтін керекли шарайетлер яратылған. В больнице оказывается специализированная психиатрическая помощь в стационарных условиях с круглосуточным наблюдением. Хасталарға психиатрия консультациясындан ғайры физиотерапия усулынен де тиби хизметлер көстеріле, яғни хасталықны физик факторлар ярдымынен де тедавилейлер. Мисал үшін sıcақны, суықны қоланалар, электрик ток ишлетмелері мүмкін. Кабинет электросна, вот за нами стоит это кабинет электросна. Дальше у нас есть кабинет электролечения и светолечения, где находится соответствующая аппаратура, которая оказывает для стабилизации, улучшения и получения эффекта лечения. Хастаханеде 11 бөлік, 4 тедавилев корпусы бар. Шындыки вақытта мында 505 хаста тедавилине, олардан 105 баладыр. Детей мы обслуживаем с 3 лет. Это дети с особенностями развития, с аутистической и параутистической симптоматикой. Энди 15 жылдан зияде хастахане территориясында арт-меркезде чалыша. Мында хасталар өз дүйгүларын ифаде ете билелер. Бу мешгулиетлер коркуну ве хасаветлерни енмеге ярдым эте. Хасталарының алыны көзеткенде ижад дүйгүларына яхшы тесир эткени көрүнө. В штат нашего подразделения входят специалисты разных квалификаций, которые оказывают помощь и поддержку в виде не только включения в медицинскую программу, в лечебную, но и социальную работу. Статистика боюнча en sık даркалган рухи хасталыклар бу фобиялар, чешит корку ве паника алларыдыр. Олар еңгил ве орта дереже хасталыклары сайыла. Бу чешит хасталыклардан Русиянын en 4-нчы сакини азап чеке. Диляра Шевкетова, Сибиля Меметова, Рамазан Аливапов, Милет үчүн. Борден екі юбилей. Қырымның музыкаль театры 65 елығыны қайдете актерлар анда зырланы башладылар. Серджелерні гала-концертлер, мерақлы премьералар ве яңы репертуар беклей. Бұл ақта конференция девамында театрның мудиры Александр Вишневый хабаратта. Юбилейні Қырым татар театрымыз де қайдете жек көлбеті яшча, оның темелі 30 ел евелсі қойылғаны да. Бұл екі театрде кеткен азырлықлар ақтан Невбети Келев Хамас. Bilmeyin. Babası aldatan insanlara para vermeyin. Oğlu şairsiz. Қырым татар театрының белі артистлері арзы қыз спектаклінің репетициясыны кечірелер. Бұл эсерні олар 30 жылық байрамына азырлайлар. Спектакль yazıcı ve драматург Юсуф Болатның пьесасы üzerinde саналаштырыла. Бұл bizim халқымыздың sevimli legendası. Şunun için biz 30 yılına teatrın юбилейini bu legendanı kene de sanalaştırmak isteyik. Ama yanı görüşüp, yanı bakış men belesem.
Ноябрьнің соңына планлаштырылған юбилейнің бірінші күнінде сержелеріні саналаштырылған темаша беклей. О театрының танытқан спектакльлерінің парчаларынан ибарет олacak. Байрам гала концертінен екленecek. Bu tedbirni teatrның temelinde turgan eps artistler iştirak edecekler. Қарғарым дедім. Мен ішінде кіріп сахнанам. Аңлашқанымыз. Bugün teatrda 140 adam çalışmakta. Onlardan 60'tan ziyadesi icadi xadimlerdir. Onlar bir yılda 9 tane yanı spektakl koyalar. Юбилейni Kırım'ın muzikal teatrında kaydedecek. Artistler endi gala konsertke hazırlanıp başladılar. Rebirler bir sıra tedbirlerini planlaştıralar. 65 yıllık arfelerinde jurnalistlerini de topladılar. На следующий театральный сезон, уже с января месяца, мы приступим к мюзиклу «Человек-амфибия». Также в прошлом сезоне, когда мы с вами встречались, я вам говорил о том, что все-таки, наверное, нам нужно обращаться к классическому репертуару, не только мюзиклы. Konferensiyanın maksadı 65 yıl içinde teatrının erişmeleri hakkında tarif etmektir. Baş dirijör Elmira Muhterem aytkanına göre bu sene muzikal teatr öz gastrollerinin geografiyasını genişletti. Artistler Rusya'nın çoğusu şehirlerindeki sanalarda çıkışta bulundular. Onlardan arasında Lipetsk, Novorossiysk, Anapa ve Yekaterinburg şehirleri de var. С опаской ехали вот в другие города, немножко опаска, потому что где-то и первый раз на такое расстояние, вот, например, в Екатеринбург. Первый спектакль зритель вот где-то что-то понял, не понял. На второй спектакль, видать, это прошлась такая волна. Тут же после спектакля купили там 100 билетов, еще. Это было ну, для нас очень приятно. Вот. И кричали, это фейерверк, это что-то и браво. Нас не отпускали. Такое ощущение, что давайте играйте по второму кругу спектакль. Yanı mevsim açılımına müessesenin xadimleri İstoria в лицах и фактах adlı sergi hazırladılar. Bu yerde teatrının tarixinin bağlı arxiv malumat taqdim etilgen. Bundan da gayrı mında keçken asırının 80. ve 90. senelerine ait spektakl kostümleri de gösterilgen. Bu ekspozitsiya teatr muzeyinin yaratılığı için birinci basamak oldu. Nadia Isayeva, Sibila Memetova, Ramazan Alivapov, Millet için. Qırımda почтачы күні қайдатылды. Земаневи технологиялар деварынде почта қызметі не қадар мұйым ве бұзен атының инжеліклері неде? Бұл суалерге жевапларыны мұғберіміз Эльмас Аблакимова біле. Газета дестілері, мечмуалар ве мектуплер буларны епсі почта чантасына сағдырмақ керек. Почтачы Эсма Рахимова аты өзінің Зенат байрамы күні сабайырты çalışып башлай. Қадан енді 13 жылдан берлі Ахмеджитнің 22-ci почта бөлігінде çalışау корреспонденция ве еланмақларыны адресларға еткізе. Тяжелое в работе получается, когда погода меняется. Бывает слякоть, дождь. Вот это вот мешает работе иногда. А вы как, пешком передвигаетесь или на каком-то транспорте? Пешком. Автода 6 күн жаяв аваға бақмайып, айны бұл бөлікте Венера Маюнова да çalışа. Тазе мектуплеріні еткізмек үшін о бір күнде 10 километрге же ел кече. Радуются люди, когда приходит почтальон? Танцуют, когда письма приходят? Конечно. Конечно. Это, наверное, самый любимый человек. Это член семьи. Да? Получается, да. Почтальонов очень любят. Қырымда аман-аман 350 көйлі ве 200-ден зияде шер почта бөлігі бар. Интернет олғанына бақмадан Қырым сакинлері почта қызметлеріні фаль шекілде құланалар. Бесихаларыны ве сымары шетілген мектуплеріні йолайлар. Отправляем документацию. К сожалению, сейчас еще интернет не способен оригиналы передавать, поэтому мы отправляем по почте. Это единственное спасение. Бір күнде Ахмеджитнің главпочтамт мерkezінде yüzlerce почта йоланмалары келе оларының ағырлығы бір қач граммадан 10 килоға жеола. Қырым почтасы сайтында әрбір йоланманың yolunu көрсетмеге, оның фиятны білмеге ве ата курьерны чағыртмаға мүмкін. Бөле қызмет яқында бір қач елі велсе пейда олды. Эльмас Аблакимова, Дмитрий Низовой, Millet үшін. Шымдықы да қаға бойыпсы қаберлер, келечек яйынымызны 21 бұчықта қачырманас қайырлы ақшамлар.